The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone sa atong mga subscribers. Welcome no sub ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Sa wailangan, I presume nga ikaw nga magtutuo na ibaw ka na unsay imong buhaton sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios. Kinahanglan limpyuhan ang atong kalag ikan sa mga sala nga nabuhat ining adlaw. O galang kanimo dili magtutuo, it is faith alone in Christ alone. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo nining grasya nga among paimuslan nining adlaw, grasya nga buhi pa kami nining among lawas, timaylan nga ang imong plano sa among kinabuhi wala pa mahuman ug nga kami doon na paitahas nga tulumanon. Salamat nining adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Uban ni kami pinagi sa pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo sa tanan nga kamaturan nga mong paghisgutan niining adlaw, hinaut nga kinamahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. The Christian way of life. Okay, kagahapon atong hisgutan kadtong grace orientation nga produkto kini sa espirituwan ng pagtubo. O ang atong prinsipyo nga atong gikutlo kagahapon mao kini. We must forgive others just as God forgave us in salvation and in rebound. Gani kita mga magtutuo gimanduan man sa pagpasaylo. Okay? So kita mga magtutuo, kung dili gani kita mo kanang mupasaylo sa uban who wronged us, who maybe betrayed us or what, who wronged them, who wronged us. Ani ning musunod, self-justification, self-deception, and self-absorption. Di man katong pamulong ni Ginoong Hesukristo samtang gabitayan siya sa cross dito sa Lucas 23:34 nga nagkanayon siya, Father, forgive them, for they know not what they are doing. So, ang mando sa Dios diyan sa Proverbio 25:21, kung ang imong kaaway gigutom, hatagi siya pagkaon. Diyan sa versikulo 22, for you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Diya kita muhunong kagapon, ug ato kini ipadayon karon. Okay. Now, diha sa Lucas kapitulo 9, versikulo 56, ang atong Ginoong Hesukristo nagkanayon, for the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. So nakita nimo nga siya nagapakita sa graciousness taliwa sa labihas ka init nga oposisyon. Kini si Santiago o si Juan, kining mga disipulo na ipagka hypersensitive in dealing this problem. Now,
hypersensitivity. Ano may but pasabot ni ini? Of course, in English man ano may but pasabot ni hypersensitive. Ako nagihubad sa Binisaya, suma sa diksyonaryo, na Binisaya o in English, hypersensitivity is pikon. Mura ba? Mura ni siya hibi-hibi. Nalirang mo unsa. Mutiklop, kunin mo ng kanang gunitan. So, hypersensitive. Kining hypersensitive God, reaksyon kung kanang may umos ka ba? When you are offended, even slightly. Skin nagpakita og sa iyang pagka-self-centeredness. See? Kay nagunahon na siya nga, he is as big as the world. Mao na nga size hypersensitive siya nga pagkatao. So he just blows up when slighted. Now, ang atong Ginoong Kristo rebuked the disciples. Iyang gipahinumduman who were hypersensitive by telling them, the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. O kana is supposed to be the focus sa mga disipulo. Maunta ka na nilang tutukan. You see? Si Ginoong Jesucristo, may pahinumdum kanila sa pagpasaylo 70 times 7. Hinumdum ka? Aphiemi. To forgive and forget, to let it go, to dismiss from the thought. Wala na si mong panumduman. Kaya ilubong na kana sa kalimot. So, balik ta diya sa Lucas 9, panadutas, versikulo 57. As they were going along the road, diya ay usa ka tao, a person who was on fire, may sulti sa atong Ginoong Jesucristo, I will follow you wherever you go. Okay? Well, sayon naman na, I will follow you wherever you go. Excuse me. Let me clear my throat. So, kining tawana who was on fire, mingon siya, I will follow you wherever you go. Now, this is to follow the Christian way of life. It's a routine. Naandan ka ng buluhaton. Kining Kristuhanon nga paging Kristuhanon nga pagkinabuhi. The Christian way of life ba? Nahinumdum ka niya itong unom ka mga requirements to follow. Kinibang routine, kinibang nandan itong buluhaton kung mo sunod kita if we follow. Number 1 ini, routine. Kanabang nandan itong ginabuhat, routine. Kinahanglan, maroutine kini. Kini nga itong pagsunod sa paagis pagkinabuhing Kristuhanon. So, routine, sunod, kanang organized life. Pinaluna na nimo ang imong kinabuhi. Nanay, yun ta, organisado na. Sunod, kinahanglan na kay true scale of values. True, tinuod nga, prioridad. Pasiuna sa imong kinabuhi. Sunod, ang imong pagbuhat na sa hustong mga desisyon o kana buhaton nimo na on the right place. That is, making good decisions from a position of strength. Asa na position of strength? Diha sa plano sa Diyos. You see? Sunod, perseverance o persistence. Mauni ang kanang unom ka mga requirements kung musunod ta sa Kristuhanong paagis pagkinabuhi. So diya sa versikulo 58, nagkanayon kini, and Jesus said to him, say, kanang tubag ni Ginoong Jesucristo, bahay niya itong
init kayo siya nga musunod kunuhay siya sa Dios kang Ginoong Jesucristo. Unsay gitubag ni Ginoong Jesucristo, versikulo 58, the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. You see? Verse 59, and he said to another, follow me. Apan miingon man po ni siya, Lord, permit me first to go and bury my father. Now, verse 60, miingon sa Ginoong Jesucristo kaniya, allow the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. Na. Verse 61, another also said, I will follow you, Lord. But first permit me to say goodbye to those at home. No one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Mo ito isulting Ginoong Jesucristo. So, akong balikon, ang unom ka mga naandang buluhaton sa magtotoo aron siya makasunod ni ining paagi sa Kristohanong kinabuhi or the Christian way of life. So, it's easy to say, I will follow you wherever you go. But the Christian way of life is a routine. Di man nina? Routine. Ikaduha, it is a mental attitude life. Using 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Number 3, it is a moment-by-moment faith-rest life. Gutlo por gutlo. Matag gutlo, matag gutling sa imong kinabuhi. Number 4, numdumi, kadtong mga gikinahanglan sa Christian way of life. Ang balikon, routine, organized life, true scale of values, making decisions from a position of strength, persistence, and perseverance. So I hope nakuha ni mo katong unom ka mga lista. Now, kining maong mga requirements in the Christian way of life, kinahanglan sundon to be able to follow Christ, fulfilling God's plan sa atong kinabuhi. Ingon nga mga magtotoo. Kay kinigong routine na andang buluhaton, mauni ang gitawag sa English og bolts and nuts in life. Ako ning gihubad sa Binisaya, lisdan ko ni ining bolts and nuts. Ug ako ning Binisaya kining bolts, mura bag kanabang imong butang kini sa trangka aron dili kini mabuwag, mulig-on. Ug ang nuts pang baligtos. Okay? So, mo na akong gihubad. Bolts and nuts in the spiritual life, even in life in general. Okay? So, mo na atong gihubad kini. It is not a flash in the pan. It is a daily practice. Adlaw-adlaw kini nga buluhaton. Naandang buluhaton to be able to attain triumph in life. Kaya mo man kini nga itong ipabuhat sa Diyos kung buot kitang mahimong mga mananaog sa kinabuhi. Because God is the author of winners. He wants us to become winners in life. Dinhi pa ning kalibutan na. He wants us to attain triumph in life. So, to be great in the fulfillment of God's plan is by practice, routine, daily. Naimo na ba kining gibuhat alawan daw? Mao kini ang hagit sa atong ministry alang kanimo, fellow believer. Yeah, I've been telling you, and I'll tell you again, the Christian life is a marvelous, fantastic, adventurous, thrilling life. Walang kakaamgo. See? Although,
The Christian way of life can be tedious, taxing, o lisod. Apan kung kita mo lahutay gyud in the Christian way of life, pinagi nining routine, practice, ibaw kag unsay dangatan, victory. Nakadungog ka, kadamugan. Now, ani ay mga resulta kung ihatag nimong lista, mga resulta ni of the victorious Christian way of life. Number 1, relaxed mental attitude. Mo ni imong mabatunan na, ma-experience masinati na sa imong Kristohanong kinabuhi. Mo ni naguna, na kanay hayahay, hanoy nga panguna-una. Ikaduha, thinking divine viewpoint becomes second nature. Ang imo bang paggamit na sa pulong sa Dios, paghuna-huna sa huna-huna ni Kristo, mahimo na ni nga kanang automatic, second nature na gol. Di lang nimo na paningkamutan mo, abot lang yun na nimo. Sa second nature na gol. Okay? Mo na ikaduha, ikatulo. Mo buka ang imong mga mata kung kinsa ka. Spiritual self-esteem, personal sense of destiny. See? Makaamgo ka na. Kinsa ikaw sa tubangan sa Dios. Ikaupat, maugman na nimo ang imong personal nga relasyon ngadto sa Ginoo. Pinagi sa imong nakatunan gikan sa divine viewpoint. See? Gikan sa huna-huna ni Kristo. Ikalima, you have an unwavering confidence. Wanay kanang pagtumba nga pagsalig in the eternal future. Na kay unwavering confidence sa imong kanang dadangatan na sa dayon eternity in heaven with God. Kunya hinumdumi po ni, you will gain, you will profit from that routine. Mo dawat ka ba niya na o dili? Okay? Whether you like it or not. Pangutana. Will the person who told our Lord, I will follow you, andam na bagyod siya sa pagsinati, sa bisag unsang mga pagsulay, mga kalisdanan he's going to encounter? Siguro na bagyod siya, ready na bagyod siya. Sabi nimo, there is a price to pay for following our Lord. Kadungog ka? There is a price to pay kung musunod kita sa atong Ginoong Jesucristo. Matthew chapter 8 verse 20, Jesus said to him, the foxes have holes. Ang mga milo na sila'y kadungan o bangag ng ilang kadungan ug ang mga langgam diha sa kalangitan doon na sila ilang mga nests na sila sa nest sa Binisaya na sila sag. Apan ang anak sa tao walay kabutangan sa iyang ulo. Mao na Binisaya nako. The foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. So, balik tas Lucas 8:19. Teacher, I will follow you wherever you go. O tigi, tubag niya itong usas mga disipulo ni Ginoong Jesucristo. Versikulo 20, Jesus said to him, the foxes have holes, mo to. Kung gi-quote, di padugay. Now, ni ay mga lista, mga ganti kini. Listas, mga ganti. Tungod sa imong pagsunod kang Ginoong Jesucristo. Rewards for following Christ. Number 1, kung andam ka na,
mahimong imong isuwat kini. To share God's security and protection. Imong ipaambit ang seguridad ug ang panalipod sa Dios. Ikaduha, to enjoy God's inner happiness that is in your soul. Number 3, no uncertainty in your soul. Number 4, God's perfect plan is designed for you. Number 5, eternal security that no one in this universe can supply. 6, you have absolute truth, the wisdom of the ages stored in your soul. Now, diferensya tali sa imong pagsunod ni Kristo o ang materialismo. Okay? Now, you know what I mean. Materialism. Number 1, materialism is fleeting and is vulnerable. Number 2, materialism is entirely self-centered. Naaragyan sa imong kaugalingon nga tutok kaning pagka-materialismo. Unya, the pursuit of success and materialism, ibaw kung sa isang kuha niya imong pagpangita o kalampusan o kanang pag-adunahan, materialistic, kini musangko, kini so frantic search. Yes. Unya ikaw pat. Kini kong materialism, sama ni sa drugas. You can never get enough. Unya ikalima, there is a real insecurity sa pagka-materialistic or materialism as a whole. Kung sa gisulti ni Haring Solomon, vanity is vanity. All is vanity. Mo to iyang ipamulong. Na kung bahin na gani og humanism. Humanism is depending on man. Gaagad og tao. Ang humanist, kini kong humanist, mo ni tao nga na sa humanism. The humanist, nagatanaw siya siyang kaugalingon, conquering disease through science. Unya, kining humanist strives for a utopian society. Isayo na kung sabot-sabot ng utopian society. Perfect society, which is impossible apart from God. Unsa pa? Kining social engineering ignores one great fact, ang atong kinaiyang magsasala. Kaya kini kung atong kinaiyang magsasala, unsa may destino nini, unsa may sangkuan nini. Well, it's destined to go awry. Unsa man to go awry. Muhiwi, kibag, hibat, nibut pasabot. Man cannot save man. Only God can do that. Ang materialism o ang humanism, ang ibaw kung sa'y gibasihan nini, based on the evil desires of man. Mao gina. So, either musunod ka ni Kristo or musunod ka sa humanist. You see, mo na'y bantayan nimo. So, Matthew 8 verse 21, another of the disciples said to him, Lord, permit me first to go and bury my father. Verse 22, but Jesus said to him, follow me. Allow the dead to bury their own dead. Pasagdi, ang mga patay, mulubong sa ilang kaugalingong patay. Now, diha usab sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7, kini si Pablo na kanayon, I have fought the good fight. Now, so may prinsipyo to hold on. Run the race with eternity in view.
Kita nimo? Sige. Dagan. Apil niya ng lumba. With eternity. Maunay imong gihulagway sa unahan. So, balik ta sa atong teksto, Lucas 9:57. I will follow you wherever you go. Si Ginoong Jesucristo wanted this disciple nga nagsulti nini to set the right priority. Legitimate legitimate human activities or me. Pili. You see? Pili legitimate human activities imong tumanon or ako. Nga si Ginoong Jesucristo. Prinsipyo. It is a matter of priority. Kaya binimo, ang Kristuhanong paagi sa pagkinabuhi. It's a matter of right priority by setting routine. Routine. Ako nang binisaya naandang buluhaton. Naandan nga tulumanon. Imo na unang buhaton ba adlaw-adlaw. Kaya mo na may imong naandan. That's routine. So, it is routine sa pagtubo diya sa grasya o kay balo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18 ayaw na gyud nagkalimti. So kung malikon, routine is the bolts and nuts in the spiritual life, even in life in general. Okay, ato ipadayon ni ugma o ayaw kalimot sa sunod din nga atong adlaw-adlaw nga series kapag tuon sa balang pulong sa Dios. Bahin kini sa the Christian way of life. Salamat o Dios din ang grasya na kami pagbalik ugma dinhi ni among adlaw-adlaw nga pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag ingon nga imong mga anak. Salamat ni among Bible study pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.